Siyawamukela uThe yakahamba phambili iGuluva TV. Qala ukwenza lokhu. Subscribe, share, comment, like. Asithangane khona. Kanti manje bingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazi ngene kwethu. Kubatshazwa amazwi ashiwo uMphathi woKhozi FM ngoBK lapha ke oKhozi FM emoyeni ekseni namanje abawuvala umlomo ngamazwi awadlulisile emndeneni wakhe ke uBk Mchunu ngaphandle komusho isikhathi sakho nayi video. Yebo Mroza sesiphinda saqhemeka enye ingozi la emsakazweni. Izolo sithole udaba lokuthi ubheka uBk Mchunu useshile emhlabeni. I think into eyaziwayo kakhulu ukuthi uBK ubengekho right for isikhathi yawo bebambekile khona isikhashana, so izolo udlulile emhlabeni. uBK umsakazi wala uKhozini wafika la ngo-2011. Wasebenza einhlelweni ezihlukahlukene esibala kuzona sibhuda kuzimanzonzo, sithakela isizwe kanye nawe kanye noSigiya Ngengoma. So sithanda ukuthi kumndeni sithi dudu nakubalandeli bonke bakhe abangani nozakwethu khona la ngaphakathi emsakazweni kubhlungu khona akumnandi. Into engifuna ukuthi sidlulise sipho nawe Mroza ukuthi ekhathini ekanjena kubalekile ukuthi sitshengise inhlonipho. SiUKhozi FM besikhulumene nomndeni izolo bacela ukuthi banikeze ithuba lokuthi bazise abantu abasondelene nabo. So yikho singazange simemezele izolo yikho simemezela manje. Ayikho into ebhlungu njengokuzwa indaba ekanjena ungalindele nokuthi ungatshela umuntu osondelene nawe. So kubalekile siyinhlangano enkulu kabi siSABC. Ukuphuka kwendaba la empopeni iyakubantu abaningi eningasifikeke kumuntu obekufanele ethole ngenye indlela. So ngifuna ukucacisa nalokho ukuthi sikhona isizathu sokuthi silinde and kuningi kufanele kwenzeke before umuntu akwazi ukuthi afike la e-studio ezobemezela indaba efana nalezi. So bekuyilokho nje ukuthi sinikeze umndeni ithuba lokuthi bekwazi ukuthi bazise abantu abasondelene kunabo, hayi ukuthi besingafuni ukumemezela ngaleso sikhathi. Khona indaba esensitive kakhulu Sipho engafanele nje sitreat nganoma yiphi indlela, and ilena le ithinda ama-feelings sibaningi. Yabona iyahlukumeza indaba ekanjena, so fanele sibe careful kakhulu ukuthi indaba ekanje sidlulisa kanjani. So bengifuna nje ukucacisa lokho ukuthi sikhona isizathu besikhulumene nomndeni and kubalekile ukuthi sibahloniphe esibanikeze nethuba lokuthi bekwazi ukuthi badlulise indaba kubantu abadinga ukuthi bazi ngenye indlela, hayi ukuthi beze emsakazweni. Andibalekile but abanye ba-reacta ngendlela embi mhlawumbe ifika nje uya-drive amayethi usayibona kanti abakubo wakhe bayazi ukuthi engatshelwa kanjani. Mhlawumbe bebehlele ukuthi bamfonele bamlinde ukuthi azafike leza khona bamhlalise phansi bamtshele ngendlela. So bengifuna nje ngithanda ukucacisa lokho nokuthi ngicela ukuthi indaba ekanjena siyihandlishe ngendlela e-right. Simcabange yena lo muntu lo, sicabange nomndeni, sicabange bonke abantu abazothintwa indaba ezibhlungu ezifana nalezi. Ngicela nokudlulisa okunye ukuthi khona kuleli viki besithole nezinye indaba zokuthi uBab Joe Marupeni ubekade iqasho ka-SABC News nayo udlule emhlabeni ngomhla ka-10 March. Yena wasebenza la eSABC kwa-SABC News wangena ngo-1999 waretire ngo-2016. So ngisho ngafika eseretayile kodwa naye bengifuna ukudlulisa kumndeni wakhe ukuthi siyabacabanga nabo sithi dudu ukubona nabalandeli bakhe bonke, sithi bobabili ubheka naye noBab Joe Marupeni abaphumule ngokuthula. Sibonga Mphathi, ngiyazi ukuthi kuse-early manje kodwa kuKhozi zolokhu lusinikeze isithombe nanomniningwane abasesihlangene nemndeni ukuthi kuyofihleka kanjani. Yes zonke inhlelo i-memorial service kanye nawo umngcwabo imininingwane soyifaka khona ey'nkundleni zokuxhumana simemezele nala emsakazweni. Kodwa ngifuna ukusho nje kakhulu ukuthi ibhlungu into ehlakalele and kwangempela umndeni wakaMchunu nowaMarupeni sithi dudu.